Luhut ng tulang ni. I see. Ada minum ho, Frankie. Apa bang? Si Frankie yun, ada minum. Bentar dulu. Luar biasa dong nak tulang. Turunin nak tulang. Apa? Ewa roa. Main coy. Dijolokku didokon setia ape tahe. Itu Keno. Bukan. Keno pula. Ah. Ini kok dia ape? Apa ini? Henok na Bali ating na daw tulang. yun ang tulang. Mama mau terkenal mama di Batak Tele. Hindi ate. Hermes Pepeo dan nyangka tertiba. Dakuri pusongoni horenta molo Ba. Ini wahai baku, harga? setia Harga apa itu ini? macam setia. Dia Panjaitan ang tulang, panjaitan ni si Frankie ko. Sobo tu memang na tulang. Hah? Kali digabung, aku kecewa. Tiga kali itu semangatku salah. Lalu doang rentah, uripu gabi mubah. Abelam sulelengna, lampu saborna. Enak tulang. Alusi. Apa sih? Siapa yang ku sia-sia? Kenapa? Apa? Begitu. Mana ku tahu? Gagal paham ang beringon. Ape ngau bae sopo-sopo do bana tulang. Tahe. Sopo-sopo. Sopo goreng go, sopo dong. Sopo tambang. Ngau bae jabu na tulang. Ini bohong banget. Sampai di sini. Tuh katanya marga apa? Nggak ada ini soalnya tulisannya Arab. Marga Arab. Marga penjahitan nan tulang. Upaso jo musik nai, marhatai jo ho Frankie itu nang tulangi. Oh, beda. Nan tulang. Patanda dirim. Kalau nan tulang. Dia nih gak kau sopo-sopo Lampo. Di hutan nan tulang di. Lagi membangun do benyan. Itu nan tulang. Ini utamu. Di shutter nan tulang. Bah, ay par syatar wapeng dia mau panggil syatar. Lampo. Ngado hotang. Di jalan asahan nan tulang molo tepatna di jalan asahan. Di buah no makna. Bukit Jalan Maraja Asahan. masuk. Jalan tahan la arah tua do iya ke boleh boto molor tohoro isi. Arah tu bangun ate. Ido, alu toruna do pe nan tulang. Oh lo ada. Molo ya di bagi orang Kalau nan tulang. ikon ni hutani omakku opung isi rentaun di tanah Jawa. Oh, di tanah Jawa. Di itu. dia tanah Jawa nan tulang. Yo. Si Pengnegojuri. Oh, si Pangnagojor. Berarti molo tahun baru tu tanah Jawa do ala nan tulang. Ada ang sondo hami bang 25 tahun mami di Jakarta dangi dak ya do hami mula marto baru dangi. Halo. Jadi perjulu permulaku kan. Moding mau maku berumur 3 tahun si rentaun. Bah. Jadi SMP si rentaun muli maiku.
Oh, natulang. Kelas tulu SMA ibana, modek si matuaku. Ima permulaku. Dok bapakna. Jadi Jadi tulu hali mau mulak. Jadi na tikini na padua lihot do tabu ala muli maiko kan. Jadi nga sudah udah lah nih, mar pesawat, mar bis, mar kapal laut, mar mobil. ya mang tabunay. Mobil lo bisa teh. Lah bapak naik motor pulang kampung. Sama mengguru. Oh, tabunay. Ale masa natul Oh, tayo. Jadi nak karo pe ni alama mula tutu matra selama 25 tahun di Jakarta. Oh, maksud tu dak abe mula tu hitan Mula dong atau 2 kali. Kalau 25 tahun tinggal di Jakarta ini pulang kampung baru 3 kali gitu bang. oh iya paham. Jadi bapak nape songoni do 2 hari kan mula. Sama 3 kali juga kan. 25 tahun tinggal di Bekasi ini. Pertama mula naik motor, tak percaya raho. Pulang Kita kampung saya motor. saya main natulang. Ay 3 hari mar motor, mar kareta do maksudnya, natulang. Oh lah, ini. Oh lo, roda 2 ini. Oh lo, mar kareta. Saminggu do adong deh. Ala nanti kini tong Lepang ikon moding bibang perlu. itu aku na perjulot tong dangi. Jadi nadiga busiro na tulang. Borak mami dama kami ako kami sanggiat saya di perjalanan nah bayi do tonggah niku bersama banget ngabur ngitahin naroa kan mungkin nggak sah berak mana mar pesawat kan paling lama kan 7 jam dorangi. Iya. Nah, jadi HP nomor telepon nau di Merak rupiah lagi. Wah, yang berang. Di Merak dopetok lagi. Melau menyeberang. Oh lo. Jadi Pak Nausa doamu niku dah ngape. Ai liling mai. Banga hampir 4 jam. Masa dak sa dope niku kan. Oh lo, ai ngama rojek kami ina. Iso kan ojek goidokon. Nama rojek BH. Nah, jadi maksud tuh tong asana kata air udah semua tuh aku tong, dangi. Nah, jadi namo di kono tong inak tua na tong, dangi. Nah, apa? Bahasa singkat cerita marupani bahasa mau telepon. Ai nawa do banna subuh do peni hubungan ala inang niko. Ai waro makuwingin na sona sa do yami. Bersuko botat pirasa tak. Gitu. Jadi mama Ale, dibohongin gitu Iya. loh bang. Dong neka do tulangi. Oh lo. Mar motor ay. Dang mo. Iya nih ya. Ah, Do lain ini gana. Do lain na amang boku. Jadi beh ai baitur mangagu ki mau nyanggu kemana suada. Amang tay ya begiki. Tapi nyampe ya Maya. Iya nyampe ai hope. Bemulat Pulang pun sama naik motor. waka. Jaksa tapi hamu gitu. Ai wa maalani nasong baynon. Ai pepesa juta war persana. War persana. Tai. Bengelai sejuta, beku sejuta. Di rusa bolo berpesa wa. Bang pilom niku. Anak kama maki. Saya lang bariat tamon. Tapi tong amago ya bang omada sugarinan apa ko sono niku amatay tapi au mapesa pulang pergi amang jotain naro aku ina jatuh Dong dia main natulang. tau saya ini mo Nah tulangi marmot pakai motor tu hitan. Ih udah lama banget itu ya Maya. hira-hira tulu
10 tahun salpu ini kejadian nih. Motor aja na tulang. Supra ya Maya. Pra, pas hari orang dope on motor ini non. Wah, Dake. Dake sih ga. ang do guguni na tulang kasi tuta. Buan? Dong guguna sa tuta ay supray. Buat maksudnya Bago mada. Pulang pergi lagi 1.100.000 main na bensin na. Wah, Jadi berarti molo sonari molo marmemia mau tu daerah natulangi boy do mar motor kam manadangi itu ay termasuk gimana dah ba? ase buka ase lang le Frankie. ido makanan kujono do set tabun makanan ase ni buka muse kenangan di masa lalu kan manadangi itu iba pakai motor Nah biasa do sonar. Ya. Dangin wae. itu Ido. Boy do Ale, Frankie ala tulangi ngomongin marga, kebuanan do. natulang setel ase song na kompak natulang berwaha Oh, guru si Warani ni alami perdiri. bah Tidak lebih. ors manatul Nah, orang. sebenarnya nomor paribet dunia nale dang tahu kan Sendiri lah nomor perdiri. Betulan na. pas tetang gani oh mak diu tabur perde na tulang Oke, masuk Frank. Kamar itu dua. Ay di tetanggamu doi woi. Iban. Di makanya udah kok tuh aku mari itu kan mau mar pariban non ngalari hian non alur nih Dia tinggal rumah ini dia dong. sonari lagi marjalang tuh Kalimantan Timur na tulang Oh. Betul kan masih di sana dulu? Iya. Oh jadi Kalimantan dong apa di mo? sonari di lagi perkerjaku di Kalimantan na tulang Timur Anak apa kerja misi? sosong ini mah dua na tulang kuli di tambang Bah, iba do ba? Baga gura kapekele muda. Isuru-suru Bawa tapi asal? anak tulang karya itu. Ayo ti di son gaji. Bah, wah ayo ti pegaji yang go maloro mabagi-bagi, lem gudang dui. Iyo dah. Ayo kon na tulang na teresada. Sinamu dang pala harga-harga asal madong sopo-sopoy. Hape nga nek kubayan sopo-sopoy hape. Hape aro kubigi-bigi si itu si Rentay Majonogi di daerah isi. Oh, natural do. Isi sukuruan jono kiyo. ada margis menang talin. Isi si manu kalau gitu isi. Itu yang orang pengen main ke sini. Ya nggak boleh lah, saya sudah jalan anak hala. Apa sih si Mas? Ada bang. Ayo do ba na kabita taruh aku. Bay mabebe na Frankie, di bagasi di bana. Kumburetat do. Hape adong rencana hape nganeng gabar idia jabu-jabu tageleng di takan alana idok nat tulang molo sinamot unang pola harga-harga asal madong sopo-sopoi Ayo dah. Ayo terutama. Ayo marpesta bolon. Itu so kontrak dibuat ba. Ayo lucu loh. itu nat tulang Udah pas mai.